UNdunakulu omutjha wakwa-Zulu-Natal uNomusa Dube-Ncube ufungisiwe namhlanje. Ufungiswe mjaphethe kamengameli wamajaji KwaZulu-Natal Isaac Madondo. Unomusa Dube 45 votes and Dube 11 votes. Dube-Ncube wehlule umabathu Dembe wo-DA ngemva kokuthi amalunga wesiphethamthetho sesifunda afaka amavoti abakhethekileko eMoy River. I-DA ifake unkhethani wayo kibo unkhethani besikhundla sabondunakulu. Kanti amalunga we-IFP ne-EFF akhe ngavoti nakuvotwako kwaba kukhethwa kwakhe uDube-Ncube kwabe wafungiswa namhlanje. Dube-Ncube uthi ucabanga ukuthi bazokusebenzisana kuhle nesiqhema sakhe ukuqinisekisa ukuthi abantu bafumana izenzo abazidingako njengokukhulisa umnotho nokuqeda umtlhago. Lo hulumeni wakwa-Zulu-Natal unguhulumeni wabantu onakekelayo ofuna ukuthi izimfuno zabantu zifezeke. Siyasibophezela lapha namhlanje ukuthi abantu bakwa-Zulu-Natal angeke bazisole ngokuthi ukhongolose ulide lapha kwaZulu-Natal. Nakusenjalo uDube-Ncube ukandelela amagama ukuthi kufuze kuvulela bomma abanengi amathuba ukuthi bakhule bakhulise nesifundesi.